Jer se tako kaže, ako prasne u smijeh, prašćemo zajedno. 3 riječi su premalo za Mariju opisati. Meni bi trebalo pola sata da opisuje Mariju tako da se neću upuštati u to da ju 3 riječi opišem. Kakav si ti diplomat? Kao što vidite, duhovit, jedna, Da, pedantan. naočit. Da ti pomognem. Mi se stalno smijemo i prašćemo non stop u smijeh. Zajedno. Ja bih rekla Ja? ti. Ja se nerviram, ja se nikad ne nerviram, ne znam otkud ti Ali, to. oprosti, Ja sam se nekad, pogriješila. malo nekad se nerviram, ali samo kad neko A nešto ja? krivo napravi. Ti nikad. Ja plaćem non stop. Ja na najmanju sitnicu kad vidim nešto, evo sad plaćem. Marija se puno prije rasplaće. Ona proživljava dosta ono što čitamo. Ja pokušavam držati distancu, onako kao muškarac pravi. Ja ne kukam. Dobro, ovdje Tu smo nema, riješili uopće nema dileme. sve dileme, Da. ali izvukla sam se jednostavno. Ono. Jesi? Jesam. Pa kad ne Da. kuhaš, onda stvarno Ali konkurencija Marija mi nije baš žestoka. često i meni skuha kolače.